Good morning. Malo le usu mai lo sei. La lengo la au le ke sei. Se mata o tu pea mata pukala. Se usu me lingua. Se makuko la tu lingua. Ia, malo au te lo la fatu le vero sau no taro fa la lo mai le se. Ya wa pe o le vai aso pupu, vo ngai vai aso. O le vai aso pa ia le vai aso. Sa le ia. E o mata tu la stofi. Ya lui foi la ia tato malo longa les farele si pa ia les ngo fol vai aso lia. Ia to ia e foi la ia tato la so lu vai aso fo. Vai aso fo. Pupu vai aso ngi ko pupu vai aso fo. Sa ole sa no anga. Ia e pe ona fa i lo lungo tato i tu la SSAB APIA SAMOA le ngata foi lo so ani ale tu la tato 685 radio. Tu langa i peona i tato fantastic Easter promotion. Yeah. Peona a mata mai ai. Ilia sa tolu suma tasia mate il fa mo tato company to fa uma le solo suma lu Apparel. So umi lava se taimi le tu watu ai. Ia e fai e whenga wha atanga malo tato tunu. Ai peona wha ailo fo tu langa i peona i se taimi fo ina le e tato on the spot promotion peo tato Monday Madness or tato Tech Tuesday. Ia male tato Furniture Friday. Ia leila na ia tato Furniture Friday le na amata les farailu verso tuna yatu. E ia fa moi mo tato company to fa umalia so. Tu langa lea tu se peo le mana ia lava ni vai tau. O lo wasi asi ai lunga tato i tu lau. O ina na e watu ili update o tu langa i peo ni tato whala i loa. Ai peo le tala fia le aso lulu o le vai aso, lua vai aso talwai na tala alua ia le tu langa i peo ni le tato SSAB bargains il motele sala fai. Mantua tato SSAB bargains il sinamunga. Le lawa ia le una la lai sa vai. Fera sa vai le iei? Tu langa i peo ni le tato la la au tu ale SSAB big store motele sala fai. Fafsanga i tonu lava. Ia le tato SSAB bargains le whaasanga mai tai. Ia ale tato big store le whaasanga atu le pito iuta. Pea whaapea te au tova atu sale lunga sa va. Tu langa lava e peona ia mea ai tau mafa. Ia o tato vai malu fo i peona i tato apainu. Ia tu langa fo i peona i tato snacks o lo tamu whai tato o kiliva. E whaasolo atu i tu e tato whale o loa. I le nawa maua o mai mo tele sa la whai. E au ngā fo mo nei tato au whai pisinisi fo i nei tele na malanga ta i vai yaso i sa vae. Ai tau atu ma tau watu le utai nei. Tu langa wha mama a venga. E kusare kau o roi sa vae im kau loing e? Sa o le, sa o noa. Tau lava le iei i nei ele tato la i sinamonga. Ia o le tau fo i nao lo whaalo i mona i tato paanga whaatau. Ili moteli sa la whai. O ne ngalo lai alu lava i ele tūlanga i peona i tato grand opening specials. It's whafsili lava le tato o whingaluenga tūlanga i peona i tato packages i o specials fo i o lo whaalu. Pea whaapena i te fuafua te malanga i sa wa i neiva yaso. Pea whaapea fo i nei te sa wa i talmani weekend na o mātu. Ia o le SSAB bargains lava le whala o loa mo e te asi fo ai. Whaatau e singa tanga leisa, tanga suka. Tu o tato ai ngana ina. E sa o elai o e wha o mawhinga whaatau ngai sina monga. Aole si fo yoso na o le walu tangata maawi sa vai. O le awhakanga suka, le awhakanga leisa. E awa waipi o lua ngai wha o ngai ne utaru tangata sa vai ia, so uma. Sa o le, tamana e whai to vāfu ina. O le talo nei, ai alai si wha solo atua, tu alwai aso atua. Peo tūlanga la nai wha mai. Ia, oi leo mai. Ia, vili mai roi tatu ai ngai nei. Ia, tuma avatustanga leisa. Le mato i wha mama a venga lava. Ia le tūlanga fo e pena i tato SSAB bargains. Ia, e te sui fo lava. I sale longa. Ia, e whai i tato whainga whaatanga. A tūlanga i pena i tato Furniture Friday. Te tūlanga i pena i tato tā poti. O tato bouquets. Ia o le tūlanga fo e peona iai. E le tato a laulau ai whāno fua. O le Trendy SSAB Sandy Dining Set. Nai whaalu i le na o le iwa se lau, iwa sefulu, iwa tā la. Wha o mani tato whaalau i loa lea. Mau fo e tato gesi au ngā mu whana wā onga. Se lau walu sefulu tā la le tau. Tu sa tato gesi lea be built in. Ia le tato bookcase fo le nale au tafa. So le ngatana whapere gesi lea. Ia tu ainunga ilo laptop. Ia au NCEA study guides lai lainga mai le siku. Ngale umanga ka ia kausu e sau reference fo ingale. Ia nga amailo la ia lea.
tulanga fa pena ia le alu tato kesilia ile se lau valu sfuta la mo fo tato outdoor sets ia nga mo tato fatal malo ma fale pitanga fo ne vai tau se soilunga tato I tu lau na yele talanga o tato ololo fa nga solo awana ingalo yai fo le tato positive day promotion e pei ona yele aso fitu o le masina nei e fa mo tato company e fa fo le so siasi lunga o le tato I tu lau na yele talanga o tato fa lau lolo fa alu ai le ngata ile o le tato school break promotion Mantua lotu wa onga nei whanau. Dua vai aso. Sfulu 5% o lotu I sea mai tau tato art and crafts. I tato la la tasi. Mantua tato whalau I loa I e talanoa tuai. E anga va o mai tato la la tasi pena I tato la la autu I le mega store, superstore vai tele, city store lo te mau. Ia ma le tato big store mo tele sa la whaiwa te mine lo tapunia I le tato la la I vai vase se to ya e fo ia tato a onga ia to tala fo la ia wa tulanga pena ia tato copies ma prints ma lo fa tai o ia fa pitoa ia le seta ia le tato fantastic Easter promotion pe ia le tato Mother's Day, Father's Day ia wai Sunday special matulanga pene I tato independence a tato Easter e tau au fai umai ia o lo o mau e tono tato lala tasi e amata mai lava I tato homeware appliances tulanga fo e pene I tato whiteware masinta lava o pusa aisa o ngā umu ia o tato e malulu na e alu I tato whalau I loa mawal tato bar fridge na tolu se lau I wasfulu iwa tā la tūlanga I pena I tato pusa aisa tatia se lau se fulu lita na e whaalu na leono se lau I wasfulu iwa tā la mau tato kāpeta se lau tolu 5 tā la mo lua 5 iata tato lau wha amoe ono futu na e whaalu na se lau 5 iwa tā la I ma tato pipe chairs na e whaalu I le 5 tā la mau tato masinta lava twin tub ia I le ono se lau 5 le tato fitu kilu kalama tūlanga pena I tato homeware appliances ia mo tato tipo tiwila fa 5 tā la mo tato tama plastic fo inali ia ai ono 5 tā la le tau lo whaalu le tato stainless steel mo tato uli rice cooker microwaves tūlanga fo pena I tato deep fryers mo tato fale ainga ia po ainga fo mantua tau le se te lisi ainga ia piol vai tau e fai e tu fata singa ainga fa topi fo inai koi fa le ainga mole ia tūlanga fa pena I tato ni vai tau Good Friday ia male Holy Week pe ona iai ia maholi e toi mtato a miu e fai toi fa lei mana I tato a inga fa pena I se mase inga voina ia ol vai tau lava ne toi fa lei e nai tato a inga ia pe fa ona iai tele tūlanga pena iai mai le tato vaingal Apparel maua ia tato miti yafu o singaleti ia o ngamo tato constructions fo kung kalaki ia fa pena I tau su e ia sau tau ninga mola o whingal winga ia o le SSAB lava ia le whala o loa mo oe ma whai ona embroider le tato o whingal winga le tūlanga ia peona ini logos o ni artworks fo ia avatu titonu ia po tūlanga fo ia peona ia tato printing e whaatalo whatuai ia le mato au printing ma le embroidery nei tai au ia e whalongolongo mata mai lava le tato po kalame I tai au singa fota I tasi a tūlanga fo ia peona ia tato TV ma wa tato Coolix Tolos fulua I nisi ia nei whaalu na o 5 se lau iwa tā la te mine il fale le siai fia kau 5 se lau iwa tā la tolua I nisi o lo ke mawhau ai pe o le rua mai le whatanganga le vai ngā New York pea wha pea ngā reanga ngia o loa I le pesa o le pao kau langa wha mo le so mai a waku ea o le alau ke mawhau po wheme piki le whonge I wawa le hangara o kiwi le hangara o pusa aisa le hangara o air condition le hangara o auli le hangara a fo I masinga lava lava o olo ngā pe valu ea o lo ngā mawhau o le hanga uma wha pia wha akumu mala ai avea
ai vakulu o sepe am koe amai Au mai ngi so lo. Kusalanga le anga TV fatul inis mai TV fo 5 inis. O koe upgrade nga ilunga le size. Esa oi kala le ko inga. Lo pa lo mako o nga sa wal fa sa la ngo fa kanga mai. Lo mako amai risi mai umaga ko me va ko lo mako ai le TV nga fiku ka usanga kalo o le anga o le a ve rio. E ka ko le sabo e o masin kala lava bo fia ka usanga o ku e ko fa ngai. La ke ia fa ku ngoi fu ya. Anga se try for vale vanga I ol fale ala la ku ko. Tato foi nei vai tau mata poto foi ya. Ele vai pe a ko bakadia. Eso ele le dia. Sa ole. Ia ole tulanga na fa pe na o telefomia o ya na o tsa se pai mai o ni o. Ia na fia okay mai la va sa sua tulo le sep. Ole tele tato fa la lo ia matau foi. O mo fa no fa pa u mai tau masani pe na ye tato o lo. Au ngalo o alu elitisi nei fu vai tau ale au ngana le fa manato tu lava tato company fa tau so UPS fa tau so search protector tama ia wale e tato matatasi mal matalua I em fai ona fa nga o le tali e terminei il tato search protector fo inali ta iono port ta fa port ia e pui mai ia tato o lo alu elitisi ia tulanga fo e pena ia fiso ia ingal elitisi nei vai tau ale tala whaingo fia lava ia o le whaatau so search protector tau wana na tumulo fale search protector ta ilua ports alai se felo o loa lava le o la nga ruenga le search protector fai mantua search protector ta pay lava le UPS le ngatana se fe e tato laptops o PCs matulanga whapena in UPS yes ale search protector e tele na whaonga whatete ingal TV a whapete la tua serve o e session mato sales rep Aile I avelo TV e recommend lava I mata o whinga luenga tūlanga I whaatau se search protector e se whelo TV mal time il power jolt I il power surge ma tūlanga whapena o mantu e les time fo inale ese man ni vai tau e les time fo inale te ia emole wila te ia pela I TV a tūlanga pe a whaapeo lai palaka so search protector mo mua ili palaka koe malo TV e sefe e tūlanga e sefe e lau TV po le lava o lo ma whaina whaatanga mai le tato company la le tau o le search protector lai o le tato search protector tasile port suli matala al tato A2 port tolus food no inga la talanoa le 2 ports no inga whainga suru le TV whainga suru mal pusa aisa tūlanga na se whai tato fo nei vai tau pa ono tūlanga lava o le schedule mai lava ia le tūlanga I peon amai e fo le EPC le teime ola ma pe le power ka co-feeders yes ale au ngau tato search protector nei te ia ngalo ia o se teime fo ina lina ta pelo pusa aisa polo aircon ia tūlanga fo I peon nei masinta lava ala se fe tato search protectors nei tato oloa nei ia awai e fai lava sina telefo seleni aluai tūlanga whapena ia ai peo soani na tato company ia te oto le nei fo I vai tau ai suma si atu po fea lava ia se la tato company I olo la talata te o fai e whainga whaataunga tālia mai oto tato o whinga luenga lau fafonga fia I tūlanga fo I pene I whainga whaataunga ai le ngata ilia nei tato paanga whaatau mai tunu mamau o lo awanoa I le tato website ia po le pinga te whailangia tato company le www.sab.ws o le tato Facebook page SSAB APIA Samoa SSAB Say Oriana Gift Shop Samoa o le tato SSAB Bargain Samoa ia wā o tō whainga whaataunga mai le tato pinga te whailangia Alo, whaftai tele rona, whaftai mo le avanoa nei tai ao, ia manu tele ina u whaiva nei aso e mese fol tātou au whaingaluenga le SSAB, tātou whenua I pia ina le SSAB mo whaataunga. Sa o leile sa no anga tonga tawa ia o te ilo foi ia o isi tata po kalamila toi nei tau sanga la whaatasi mei foi ia ni tuanga ni a Bob wha wawina ia tūlanga foi pio nei ai wha lawi loa tato ala leo 685 radio always keep it locked o if ile telena wha lawi loa tuai ia tato wha lawi loa pio nei ia ile tato is the special o tato fantastic
Easter promotion o tatou positive day ia le ngata fo ile o tatou Furniture Friday ia pe ona whanga solo nei vai tau e mea te o nei whai e a oma sui o le whinga to ali ia whamania to le asi te o to umalawa o mau mai tatou whasalanga tu sao whamania to fo le asu smata to mai te pule shinali pule ngama o whinga benga atol company SSAB ia whaftai mo lo o vanoa. Whaftai tele rona ne tai a manuia foi langa ia tu de seta. Tai. Ia o taurunga Talanoaga Morona o le sui o le SSAB le nei tai a pe whafunga mai mo mai le tātou tuna o sai mal tātou pokalame a whaina misi a te oe nisi vai ngar pokalame a siasi leo penga ta whai langi le SSAB pe e te a sia so se la le SSAB o lata ane.